Bismillah mon ender Pulaar English. You welcome in Pulaar English. On calminama so tawi ka koɗo tinno waɗa abonné mbaɗa activer cloche pour so vidéo keso ari mbawa tinde mbaɗa j'aime woto njejite wadde partager bandiraabe. How is your family? Is everybody doing okay? No famille ma o waɗi kamɓe fof eɓe jam. Everybody is doing fine. My brother and my sister-in-law are going to have a baby. Kamɓe fof eɓe jam. Banam gorko o e ƴeekam o ne jogori heɓde bebe. Is it going to be a boy or a girl? Jogori wonde ko gorel walla ko dewel. A girl. My parents are very happy. They are going to have another granddaughter. Ko debbo, jinnaɓam ɓe belti no fewi ko ɓe jogorɓe heɓde taniragel dewel gongel. What about your children? Where are they? Hol kabaru sukaɓe maɓe to ɓe ngoni? My son is at home with my husband. My daughter went to a party. Ɓiyam gorko o nana galle wondude e jom gallam o. Ɓiyam debbo o won feet mo o yehi. Are you going to visit your uncle this summer? Kori a yahat njillu to kawma e ceeɗu he? I don't think so. He is going to Nigeria with my cousins. Mi sikkani ɗum. O woni ko e yaade to Nigeria wondude e denɗiraaɓe am ɓe. On jarama no fewi e jebgol bandiraɓe. Woto njejite wadde partager abonné aimé. So wonko jiɗɗa namdade waɗ commentaire yo en jewdir ñanonde. Bye.